Seba hajrova, drugi dan, ustali smo. Sad idemo na doručak da vidimo šta ima, pa ću i to snimiti. Jeste se svi naspavali? Nije se niko naspavao. Jastuci ništa ne valjaju, ni kreveta. Dobro je. Može. Šešelj. Hoćeš. Ovako? Ajde sve da ostaviš. Čao, slušajte, ti... Nikad. Se dremte s moja. Pa što ili se te okolima. I'm happy.
Sad smo se vratili sa doručka, bilo je alhamdulillah, najeli smo se. Alhamdulillah. Super je bilo. Lijepo, nije mogu naći mlijeko, smo uspjeli ga naći. Sad se spremamo da idemo u Seaworld. Cijeli dan ćemo biti tu, vozat ćemo se, snimat ćemo. Imamo isto, zove se all day dining pass. Znači možemo jesti svaki 90 minuta, možemo imati obrok cijeli. Dođe onaj side, znači možeš uzeti rižu, krompir, pomfrit što hoćeš i dođe ako hoćeš onaj torta ili kolačić ili nešto slatko uz to. I dođe piće da se pije. Tako da, evo kako izgleda pogled. Jutros malo je oblačno, ali je toplo. Tako da kad budemo krenuli, opet ćemo sad se javiti iz auta. Evo što se trenutno dešava. Auto moramo da zamijenimo, pošto naš auto sinoć je počelo nešto da pucketa unutra. Pa sada ga vratimo. Ne mogu i tijesno bilo. Ja, da nisi čula da je nešto pucketalo? Pa tako i treba. Kad pozadi nešto kad nam gas staneš, nešto je se dešavalo što se nije trebalo dešavati. Znači, sad je babi otišao da ga proba zamijeniti, pa ćemo vidjeti ako će ostati isto ili ćemo nekog novog dobiti. Tako da, sad čekamo, gledamo kroz prozor i gledamo koje će se auto pojaviti. Ne znam, sad ćemo vidjeti. Možda smo dobili charger. Is it a charger? Yes! Sad ćemo i charger! Zna, babi, šta ja volim? Kao i dom tviru. Ja. Sinoć sam mu govorila, on već ti voliš charger. Eno nam auta, Dodge Charger. Tu. Ovaj sivi. Tu. Da vidimo sad babi kad izađe iz auta. Sad ćemo se moći voziti. Dečko stiže. Charger, svaka čast. Biće speeding, no? Biće malo više speeding. Eto, dobili smo Dodge Charger. Sinoć smo ja babi pričali svaki Dodge Charger što prođe, mi nešto progovorimo. Tako da, i sad smo dobili Charger rentali. Što isto voziti malo? No. Šta si dobio? Avion. Dodge Charger. Ha? Charger. Kako znaš? Zašto smo vidjeli kroz prozor? Super, znaš ako je ovaj dobro, ovaj novi. Da, Charger. Ovaj nešto sam ja htio. Eto, sad dobili smo Charger i sad ćemo ići sa Chargerem do Seaworld i vozat ćemo se po Floridi. Povojno, inšala, jedva čekam. Te, što je baš ovamo su prijeni? Pogrešni? Yes, I knew something was wrong. Eto nam auta. Charger. Auto. A, još si naprijed. Ja naprijed. Ajde. Zato što ću sigurno da ti
No babi ide, ostavio kačket, vrati u auto. A stigli smo, alhamdulillah, i sad ćemo da vidimo kako izgleda. Ulaz u park. Hoćemo se zajedno. For selfie? Yes. Ajde. Ajde. Šta je to? Tikete sa Seaworld. Ja. A maj smo tikete kupili, a sad smo i morali vidimo ovdje. Sad ćemo čekati mama i babi da se vrate, pa ćemo onda ući u park. Napolju je tamam temperatura, jel tako? Ne je prevruće, tamam, malo vjetra ima, oblačno je, super. Tako, sad ćemo uzeti ove tikete i ići ćemo u park. Kaj lijepo je napolju. Evo, naš podaj. Tu su i palmice, jelke još imaju, pošto je skoro bio njihov Lajk. Božić, praznik, ja. Ej, čim uđemo u park, kazat ćemo još šta ima. Imamo i all day dining. Tu information. Kako ti god malo onda na blog. Lijepo je. Jad. Baby shark. Oh, so cute. Yes.
naš all-day dining plan. Naca je happy zašto je kuće. Aj stavite tu iza. Sad ćemo ići na prvo mjesto i isprobamo da jedemo. Moglo bi se jesti jac, pa nisam toliko glavno. Ja jesam. Moglo bi se jesti i žedna sam, ovdje je sparina i vruće i oženili smo pravo. Ja sam oženila pravo, ne znam, za Jasminom. Prelijepo. Češ probati kolač da vidimo kakvi je. Sad smo jeli. Kakvi je. Dobar. Mama, ćeš ti probati? Eto ti dosta, ne? Dobar, a? Sad ti probao. Sad sam ja redala probam. Veliki kolač. Još s ovoj strane. Opleti si ima.
Osušimo drage. Ne može dijete, nije ona gladna. Jede zato što što vi pazi. Stavi kolače. Stojiš na glavu. I kad skineš drugi, obrok ovo, obrok veći. Sad smo lokaciju promijenili gdje jedemo, sad smo šli unutra. Lijepo mjesto. Mi smo uzeli orange chicken i rižo. Ja sam uzela ovaj cupcake sa jagodama. Kako je tebi? Napolju je vruće. A unutra je lijepo hlađenje, klima. Kako je tebi? Joj, sve paše. Ja sam uzela sebi cupcake jedan. Predvode. Što probaš malo? Probat ću ja, pa ću vam degustirati kako je.
Ovo je u redu. Dobar kolačić. Kako babi picu osjeći. Super izgleda. Evo, uzmi to. Ajde, meni je puno jedno. Ozbiljno, ja ću moći više. Ajde, bebe, uzimaj. Bravo, sneg. Pa sneg, ovo je baš ko snekić bio, pola. You don't have to go walk over there and get a map. Ovo sam snimala da vam pokažem kako izgleda kad počnu skidati kupone, pošto imamo all day dining. Sad smo ušli u salu gdje se jede i uzeli smo naš zadnji obrok za danas. Evo sad ovo što pokazujem, to je pohovana riba. Evo pizza stiže. Hajde, više na ovo idem.
Evo, vratili smo se iz Seaworld, odmorili smo se, popili kafu. It's okay. Možeš cijelu noć spavati. Kako je lijepo bilo. Skoro 7 sati, 7,5 sati smo proveli u Seaworld. Sad idemo dole do bazena, malo se okupamo, da vidimo kakva je atmosfera dole. Ima li peškira? Ima. Sad ćemo mi malo da se okupamo. Okupali smo se, malo mi se kosa počela sušiti, tu je i Jasmina. Moje si idemo malo pored vatrice, sosučno, okupale smo se. Kosa mi se polako suši, već ću skoro suhati. Sad ćemo se vratiti u sobu, pa ćemo se okupati, malo se odmoriti i leći spavati. Sutra opet planiramo druge parkove ići, jedan drugi park da idemo. Moramo ranije krenuti po 6 sati odavde, a prije nego što idemo u park, ićemo na more. Zove se Clearwater Beach. Tu ćemo ići prvo, pa ćemo onda ići u Busch Gardens. Vozat vožnje, snimat, nadam se da ste i ovaj video uživali. Koliko toliko. Hvala što ste gledali. Molim te se, preplatite se, pratite me na sve